V imenu vseh nastopajočih in udeležencev, ki so med vami, vas lepo pozdravljamo in se zahvaljujemo, da ste prišli nas gledati in pogledati, kaj smo pripravili, eno tako lepo predstavo, ki pripoveduje eno ganljivo zgodbo o materi Gaji. Želimo, da jo gledate s srcem in da se dotakne vaših src. Uživajte. Marko, a si kaj pozabil? Ne vem, imam tak čudno občutek, kot da vrniti nazaj. Nazaj? Ja, nazaj, ampak ne vem zakaj. A grem lahko s tabo? Okej. Marko, a se ti ne zdi tole drevo nekam čudno? Ja, kako to misliš? Pa ne vem, imam tak čuden občutek ob njem. Kot da je živo. Kaj pa govoriš? Ta drevesa so živa. Kako to misliš? Tako kot sem rekel, da drevesa so živa. Ti vedno tako pobiraš svetilk? Ja, vedno. To se mi zdi prav in kako pa bilo, če bi vsak prišel sem vrlo smetna tla. Gost bi bil samo še kot eno veliko smetišče. Ja. In ti rada hodiš v gost? Seveda. Tukaj je tako mirno. Tako čist zrak. Veš, v mestu tega ni. Ko se zbudim in grem ven, je sam beton. Avtomobili ko so zamenjali petje ptic. Raje sem tu. Tudi jaz. In še dobro, da smo ene redkih, ki prihajajo sem. Ja,
kaj? Ja, kako bi bilo, če bi bili tu avti in vsak, ko bi že sem, ste se smeti na tlaku. Ja. No, greva te. Čeprav tole drevo. Ah, nič, greva. Danes pa ni smeti. Sem mislila, da bom že spet rabila pospravljati tale gost. Smeti, kje so smeti? Ni. Kako to, da jih ni? Sigurno je kaj narobe. Nič ni narobe. Obstajajo tudi dobri ljudje. Bolje rečeno otroci. Otroci. To pa je možno, da si se spotaknila in padla. Se pa veter zapil. Seveda. Ah, spet so bili tu. Kdo je bil tu? Človeška bitja. Kaj pa je narobe, če so tu? Kaj? A ne vidiš? Polomljene veje, potrgane rože? Čudno, da danes ni smeti. Nekaj moramo ukreniti, da se te stvari več ne nadaljujejo. Ampak kaj? Ampak kako? Ampak kaj? Di to je.
zamazano in mrzlo. A smo to mi naredili? Kaj je s tem drevesom? Kdo si ti? Tebe pa poznam. Ti si tak, ki skrbiš zame. Ko čisto srce imaš. No, ja, vse tako je prav, a ne? Ampak, kdo si ti? Gaja sem. Jaz sem mati zemlja. Ti pa že nisi mati zemlja. Ona je lepa, velika, mogočna. Lepa, velika in mogočna. Vse to sem bila včasih. Glejte me danes, kako izgledam. Ampak, kdo ti je pa to naredil? Mislim, da vem. Tudi jaz mislim, da vem. Tudi jaz mislim, da vem. Toliko dreves ste posekali. Ostalo jih je zelo malo. Drevesa so pomembna, zelo pomembna. To smo se učili. Dajo nam kisik. Brez njega nas sploh ne bi bilo. Pa tudi živali ne. Ja, jih sekamo, sekamo, sekamo. Veste, saj meni to ni problem. Dam vam drevesa, dam vam les, da si zgradite bivališče, da se ogrejete, ko vas zebe, da lahko pišete in rišete na papir, berete pesmi in knjige. Vem, znanje je moč. Ampak dajte ljudje, posadite nova drevesa. Vi veste, koliko časa potrebuje drevo, da zraste novo? Zelo dolgo. In če bi reciklirali samo 1 tono papirja, bi prihranili več kot 2 toni lesa. Mati Gaja, kaj je pa živalmi? Imejte radi živali. One so del mene, torej del vas. Mi vsi skupaj smo ena celota. Da ste brezbrižni do živali, ste brezbrižni do mene. In s tem ste brezbrižni do sebe. Poskrbite zanje, skrbite zame in zase. Bolj, ko jaz cvetim, bolj moja drevesa rastejo, več plodov imajo. In imate vi lahko več mojih darov. Mi vsi skupaj smo ena celota in smo med seboj povezani. Naše niti so prepletene. A tudi živali? One so del mene, torej del vas. Vidite? Vidite, kaj vse vam daje. Bivališče, da ste lahko navadni, toploto, da vas ne zebe. In vso lepoto, ki jo še premorem, da je vaše srce lahko srečno. In edino, kar vas prosim za meno je, da me ne uničujete. In če mi nekje vzamete, dajte, ljudje mi vrnite. Ja, res imaš ogromno lepih darov. Lani sem si ogledala reko Sočo in slapove. Kako so veličastni. Jaz sem pa šla na morje. Bilo je super. Samo nisem mogla plavati, ker
Drevo mora preveč smeti. Ja, o tem govorim. Dala sem vam morje, lahko ga gledate, lahko se v njem potapljate, ribarite, plavate, ga raziskujete. Kaj ste naredili vi? Danes namesto rib v morju plavajo smeti. In komu ste naredili škodo? Sebi. Svojim rodovom delate krivico. Dajte, dovolite še njim zaplavati z delfini in jim zaspati na obali pod zvezdami. Veš kaj? Nikoli več ne bom vrgel na tla niti ene same smeti. Jaz pa bom šla v trgovino s svojo vrečko. Jaz pa na plavač ne bom vrgla niti enega samega čigumija. In jaz ne bom več kupovala plastenke. Kaj pa ti? Kaj pa ti? Kaj pa ti? Hej, hej, zbudite se, zbudite se. A vam res vseeno, kaj se dogaja tu? A se res obnašamo, kot da se nas ne tiče? A nam je res postalo vseeno? Pejmo še pred blok, tam je ogromno smeti. Ja. Kaj imaš pa to? Pa ne, to je znak za... Ne, ne smejo, se ne vejo, kdo si. Ne bomo jim dovolili.
No, nič se ne boj. Dihni vase, svežino zraka. Začuti nove energije, ko pomirja. Čutiš ta spokoj, ta mir, a ne? A daj nekaj s temi tvojimi. Vse je v redu, akcija, gremo. Ne, ustavite se. Saj ne morete v tem kaosu, v vsem tem vrvežu. Dajta, poskusite znova. Zapri oči, umiri se. In sedaj dih. Začuti svoje telo. Čuti, kako gre kisik, svetloba vate in polni tvoje telo. Tvoja pljuča in vse celice v telesu. In zdaj si zdih. Naj gre vsa napetost iz tebe. No, dajmo, še enkrat. Čutiš kaj? Ne. Daj! Poskusi še enkrat. Umiri se. In vdihni. Čutiš? Ja. Kaj? Kaj čutiš? Čutim mir. Sebe. Ja, to je narava, to si ti. Kaj čutiš, ko pustiš živali? Toplo mi je pri srcu. Ja, to je narava, to ste vi. Skrbite za živali. Skrbite za rastline. Skrbite drug za drugega. Namenite drug drugemu topel pogled. Jasen nasmeh, nežen dotik. Neznancu, mimoidočemu, kar tako. Samo zato, ker vam ni vseeno. Ne sme vam biti vseeno. Ne sme nam biti vseeno. Your heart, and I know that it is love. This place could be brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. This place, you'll find there's no hurt or sorrow. Ways to get there, if you care enough for a living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for a living, make a better place for you and for me. You're one, you know why. There's a love that cannot lie. Love is strong, it's only care for joy, forgiving. And if you try, we shall see. In this place we cannot feel. We will dread, stop existing and start living. Feels that always love's enough for throwing. Make a better world, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for a living, make a better place for you and for me. The dream we were conceived in, we reveal the joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strengthening life? We can go fly so high, let our spirits never die. My heart,
I thought you are all my brothers. Through the world with no fear, together we cry happy tears. See the nations turn these words into approaches. There are ways to get there if you care enough for a living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for a living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for a living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for a living. Make a better place for you and for me. There are people dying if you care enough for a living. Make a better place for you and for me. There are people dying if you care enough for a living. Make a better place for you and for me. 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 Jaz sem gorila. Jaz sem cvetlice, živali. Jaz sem narava. Ljudi ima koliko rada, zemljo ima koliko rada. Vendar ljudje so neumni. Neumni. Koliko je žal, koliko joče. Čas beži. Popravite zemljo. Pomagajte zemlji. Pohitite. Zaščitite zemljo. Narava vas opazuje. Hvala.
Hvala vam, drage nastopajoči, za to lepo izkušnjo. Prosim, če se nam na odru še pridružijo vse tiste, ki so krive za to, da smo danes lahko uživali. Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, dober večer in hvala lepa vam. Sabina Dobošek-Natkovič, Marjanka Pečar, Metka Krošelj, manjka še glasbenica Mileva Kralj-Bozeti, ki je na drugem delu ta trenutek, ampak je bila ravno tako zaslužna za to, da je predstava dobila takšno celoto, kot jo smo jo lahko videli. Naslednje besede, spoštovani, namenjam vam. Hvala vam, da ste se odzvali našemu vabilu, da ste prišli pogledati, kaj so ustvarili mladi, da ste si zunaj ogledali vse likovna in druga dela, ki so jih prav tako učenci ustvarjali pod mentorstvom svojih učiteljev in tako skupaj z nami nekako upozorili na ta dan zemlje, ki smo ga praznovali 22. aprila. Skoraj 50 let je že, odkar se je v svetu so se odločili, da bomo praznovali 22. april, ampak zdi se, kot da imamo problemov z zemljo vedno več. Tako da smo se na šoli odločili in hvala vam, ki ste spodbudili to akcijo, da pridemo od besed k dejanjem. Zato je danes, smo si lahko ogledali to prireditev, zato vsa tista dela zunaj in zato vsi mnogi napori, ki bodo tudi v prihodnje še vloženi v to, da bomo poskušali to našo zemljo, ki jo imamo radi, na kateri živimo, ki je edino naš dom, pustili našim zanamcem takšno, da bodo lahko tudi oni uživali v gozdu, v zraku, v pticah. Zato smo se tudi odločili, da bomo v petek, zadnji dan pred počitnicami, temi majskimi počitnicami, naredili nekaj konkretnega. Zato bomo čistili, sadili drevesa, sadili rože, ločevali odpadke in tako naprej. In hvala vam, da nas pri tem vsem podpirate. Verjamem, da nas boste prišli še kdaj pogledati, kajti naši učenci in naši učitelji imajo ogromno energije, znanja in verjamem, da nas bodo še navduševali. Hvala vam. Zahvaliti pa se moram tudi občini Brežice, ki nam je pomagala, da bomo lahko v petek izpeljali te naše aktivnosti. Pomagali so nam, nabavili so korita, sadna tudi in drevesa, ki jih bodo sadili naši otroci v parku pri občini, pa tudi v šoli, v parku v šoli. Tako da hvala njim, da nas podpirajo. Hvala tudi podjetju HPG, ki nam bo pri tem seveda svetoval s svojimi znanjem, izkušnjami in pa podjetju Komunala. Direktorica, gospa Jadranka Novosel, je danes z nami in vabim jo k besedi. Lepo pozdravljeni. Jaz sem ostala brez besed, moram reči, pa se to redko kdaj zgodi. Tako da prekrasna predstava, prekrasen scenarij, prekrasni nastopajoči. Jaz sem bila na robu solz, pa koliko sem malo opazovala še marsikdo drug. Sem mislila, da bom veliko povedala, ampak so otroci povedali čisto vse. Jaz bi samo želela sporočiti nekaj. Reciklirajte, ponovno uporabljajte, pijte vodo iz pipe, čim manj plastike proizvajajte in odpadne embalaže, ampak jaz mislim, čisto na kratko, no? Ampak jaz mislim, da dokler imamo takšne prekrasne otroke, da nas resnično ne rabi čist ne skrbeti. Tako da pa marsikaj se lahko od njih naučimo.
Tako da starši, babice, detki, kar pogumno naprej, pa zgledujmo se po njih. Otroci, hvala za prekrasno predstavo, res hvala.